Ndagusuje ukomeje kudukurikiye kandi ubana natwe imigano bya buri munsi kugezaho gatanu kuri gatanu kubera ko ari ingenzi cyane dukurikiye kandi ugakora subscribe n'ubu utarayikora reaction ndetse na comment. Edgar Changwa Lungu wabaye perezida wa gatandatu wa Zambia kuva kwa 26 Mutarama 2015 kugeza kwa 24 Kanama 2021 yitabye Imana kuri uyu wa kane tariki ya 5 Kamena 2025 afite imyaka 38. Yaguye mu bitaro kandi bya Mediclinic Mediforum biherereye muri Pretoria muri Afrika y'Epfo aho yararwariye. Itangazo ryasohowe n'ishyaka rye Patriotic Front ryemeje urupfu rwe rivuga kandi yaramaze igihe ari mu buvuzi bwihariye. Umukobwa we Tazila Lungu Mwansa nawe kandi akaba ari umudepite mu nteko nshinga amategeko ya Zambia yemeje amakuru kandi mu mashusho yakizwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko se yaramaze ibyumweru ari mu buvuzi bwihariye. Edgar Lungu wavutse ku itariki ya 11 Ugushyingo mu 1956 yize amategeko muri kaminuza ya Zambia aho yakuye impamyabumenyi ya RLB mu 1981. Yatangiye kandi umwuga w'ubucamanza mbere yo kwinjira muri politike. Yabaye kandi minisitiri w'ubutabera n'ubw'ingabo muri guverinoma ya Perezida Michael Sata. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Sata mu 2014 Lungu ne washyizweho nk'umusimbura by'agateganyo mbere yo gutsinda amatora yo muri Mutarama 2015. Yongeye kandi gutorerwa manda yuzuye muri 2016. Amatora kandi 2021 yatsinzwe na Hakainde Hichilema wari umaze kandi igihe ari ubutavuga rumwe n'ubutegetsi. Nyuma kandi kuva ku butegetsi Lungu yari yarahagaritse ibikorwa bya politike, ariko kandi muri 2023 yaragarutse ayobora kandi ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi rizwi nka Tonse Alliance. Yari kandi yitezweho kongera kwiyamamariza kuyobora Zambia mu matora ya 2023, ariko mu kuza kwa 2024 urukiko rushinzwe itegeko nshinga rwamuhamije ko atemerewe kongera kwiyamamaza. Perezida Edgar Lungu yari yashakanye na Esther Lungu kuva mu 1986 bakaba kandi barabyaranye abana batandatu barimo Tasila Lungu Mwansa, umudepite kandi hagarariye agace ka Chawama. Umuryango we kandi uzwiho cyane kuba usenga mu idini rya Baptisti. Icyaha kandi rya Patriotic Front ryatangaje ko gahunda yo kumuherekeza no kumusezeraho itangazwa mu minsi iri imbere. Urupfu kandi rwa Lungu rubaye igihombo gikomeye cyane ku gihugu cya Zambia, cyane cyane ko abayoboke be ndetse namushyikiye mu rugendo rwa politike, dore ko bavuga ko bari bamushyize ari benshi cyane kandi bifuza ko yazayobora iki gihugu. Abanyarwanda benshi bibuka Edgar Lungu nk'umuyobozi w'icyubahiro wakomeje kandi umubano mwiza hagati ya Zambia n'u Rwanda. Urupfu rwe kandi rwababaje cyane benshi, by'umwihariko bamwe mu bamubonagamo urugero rw'umuyobozi wihariye mu karere ka Afrika y'Amajyepfo, nk'umuyobozi kandi wakoze ibishoboka byose ndetse kandi utarigeze iteza intambara na gatoya. Abenshi bagaragaza ko Edgar Lungu yakoze ibishoboka byose kugira ngo ubundi abashe kuguma ku butegetsi, ariko none anaharanire ko Zambia yatera imbere. Zambia ni igihugu kandi cyateye imbere ku butegetsi bwa Edgar Lungu. Uyu mupereza kandi ku butegetsi bwe abenshi bamva bamukura cyane banamushimira, ndetse ibyo yakoze nuko ku butegetsi bwe ibikorwa remezo byongera cyane, harimo imihanda, ibitaro ndetse ingomero z'amashanyarazi n'inyubako rusange. Biboshagaza ko benshi cyane bagize bagera mu ishuri ndetse Zambia igatera imbere bikomeye cyane. Ubwengere kandi bw'ubutwererane n'Ubushinwa yakoranye cyane bya hafi n'Abashinwa mu mishinga myinshi ndetse y'ubwubatsi. Yongeye kandi ishoramari ry'amahanga mu bucukuzi umutungo kamere. Zambia kandi ikaba igihugu gikomeye mu bucukuzi bwa kopa cyangwa se uko wabyita kose ni umuringa. Ariko ibintu byinshi yakoze bihambaye ku butegetsi bwe benshi bavuga ko nanone bidasanzwe ni imishinga y'ibikorwa remezo yubatse, arimo ayo yashoye amafaranga menshi cyane mu bwubatsi bw'imihanda, ibitaro n'amashuri, ndetse kandi yubatse umuhanda wa Lusaka-Ndora Expressway, nubwo byazanye kandi impaka gusesagura amafaranga n'umutungo w'igihugu. Bivuga kandi yabaranyeje amafaranga menshi. Uyu nguyu yagerageje kandi kuzamura ndetse no gukemura ikibazo cy'amashanyarazi acikagurika cyangwa se mu gihugu cyabo, dore ko bavuga ko byari ibihugu bikennye kandi bifite amashanyarazi arambe, ariko Edgar Lungu yarabikoze. Yubatse kandi ibigo by'amashuri ndetse n'amavuriro mu duce dutandukanye tw'igihugu. Ariko amenshi baragaragaza ko Edgar Lungu ku butegetsi bwe ngo yaba yarafunze benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Bavuga ko rero uyu nguyu yaba yarafunze benshi cyane babona ko bamwitwaragaho nabi ndetse bashaka kumenya ku butegetsi. Ariko benshi kuba mushinja kuba yarafunze abayobozi batavuga rumwe nawe nk'uwo bita Hakainde Hichilema wabaye perezida uyu munsi wa none, bikamuzira kandi ndetse n'isura ngo yitugu ku giti cyo ku butegetsi bwe. Hari n'abakomeje bavuga yuko uyu muyobozi yakomeje kandi kwibanda ku mutekano n'itegeko, ndetse ashaka kwerekana ko ari umuyobozi ukomeye ugira ndetse gahunda. Bivuga yuko kandi
yafashwe kandi nk'uyobora ndetse n'uyoboresha igihugu cyane cyane n'ibihugu by'amahanga, n'amavuga yuko uyu muperezida ari mutoya cyane ku myaka ye ku buryo atakabaye kuba yapfuye gutya. Bavuga ko nashobora kuba yanishwe cyangwa se yaba yarozwe, yarahawe uburozi bukomeye cyane. Gusa byose ni amakuru y'ubucukumbuzi ndetse tugashaka uburyo twacukumbura tukabinyigishya inyuma y'urupfu rw'uno mugabo cyangwa se icyaba cyabiteye, dore ko abundi abaperezida benshi bavuga ko barwaye bagapfa, nkuko Magufuli nyine nawe yafashwe n'umutima agapfa kanyamara yarishwe. Ariko amakuru yose tuzagushakira tuyakugezeho kubera ko twemeje gutanga amakuru kandi ku gihe. Ubusobanuzi ndetse n'ubusesenguzi bwiza tuzabukubwira, kubera ko abaperezida benshi ba Afurika uyu munsi wa none harimo abapfa bavuga ko bapfuye ndetse bazize ko bari barwaye indwara runaka, ariko nanone kuba rero batatangaje icyaba cyishuye umugabo, dore ko avuga ko yaba yaramaze iminsi arwariye mu bitaro ariko indwara ye ikaba itatangajwe. Ni ikibazo gikomeye kandi gihambaye cyane cyaba kiri kwibazwa na benshi cyane cyane mu ishyaka rye, dore ko abakunda ndetse uyu mugabo banamukunda cyane, banamushyigikiye cyane cyane abanyarwanda babaga muri Zambia ndetse n'abayoboke b'ishyaka rye batumva ukuntu Edgar Lungu yaba yapfuye ndetse ngapfuye arwaye kubera ko yari umugabo w'imyaka 68. Ni umugabo ubona ko agifite imbaraga kandi gikomeye cyane, no kubona ukuntu yagendaga ubona ko ari umugabo udashaje nkuko abantu babyumvisha, ndetse kandi ubona ko nyine akiri mutoya. Rero bakibaza gute umuntu ungana gutya yaba yapfuye kandi nayo n'indwara ihambaye yararwaye. Ni ikibazo gikomeye kandi kibazwa na benshi, dore ko bavuga yuko ubundi ko yarasimbuwe n'uyu mugabo yarwanyaga mbere kandi yaragize no kumufunga. Bavuga ko kandi yashaka no kongera kwiyamamaza ku butegetsi buri imbere, nawe amenya ko wenda hababemo ikibazo wenda cyo kuba abayobozi batumvikanye cyangwa batarumvikanye, bagashaka ko mwikiza hamwe na bamwe, dore ko ubutegetsi bwa Afurika kenshi iyo umwe agiye ku butegetsi kandi baramufunze n'amuhohoteye usanga nawe yihimura nkuko abandi babikora nyine. Niba waramwihimuyemo nawe mukamufunga kandi yarwanya ubutegetsi bwawe, ndetse dore ko Edgar Lungu nk'uko nabikubwiye yaramaze kujya mu gice cy'abantu barwanya ubutegetsi buriho uyu munsi wa none nawe nakiyoboye, bishobora kuba byarateje ikibazo gikomeye. Abibonera hafi anavuga yuko uyu mugabo yaba yakoze ibintu bidasanzwe, ndetse harimo kujya kwivanga muri politike kandi amaze igihe yivuyemo agarukamo 2023. Bishobora kuba byaratumye rero bamwe mu butegetsi uyu munsi wa none bagira ikibazo cy'uko uyu mugabo yakongera kuba perezida muri manda zizakurikira, ndetse nubwo aba mu nteko nshinga amategeko bafashe icyemezo cy'uko uyu mugabo batazongera kumwemerera kwiyamamaza kwa perezida. Bari bamwambuye ndetse ubudahangarwa kwa perezida kuya kwiyamamaza kugwa icyemezo kikwemera ko uzagumya kwiyamamaza kwa perezida. Rero ni ibyavugwa cyane cyane dore ko uyu mugabo yitabye Imana ariko yigeze no kuza mu Rwanda ubwo perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarahiraga kuba perezida w'igihugu. Ngaye uko rero we kuri subscribe n'utarekora like ndetse na comment ubashe gusobanukirwa byinshi cyane utarasobanukirwa.